umugambi wo gutera u Rwanda akagera i Kigali mu gihe umujyi wa Bujumbura waba utewe. Ndayishimiye ibi yabigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana na BBC Gahuzamiryango. Iki gitangazamakuru cyasubiyemo amagambo ye avuga ko u Rwanda ruri gutegura gutera u Burundi rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Avuga ko kandi uwo mutwe nuramuka uteye Bujumbura nawe azahita ateye Kigali ntawe abajije. Ese uyu mugabo ushaka kamunani ku Rwanda ejo bundi yagize atya avugira mu kiliziya avuga ko u Rwanda ari cyo gihugu giteza ibibazo muri ibi biyaga bigari duherereyemo, ndetse anavuga ko igihe bashaka gutera u Burundi bajya bibuka ibyabereye mu Kirundo. Kibaza uyu mugabo ashaka iki? Dore none na n'ubu bavuze ko igihe Red Tabara yaba iteye Bujumbura nta kabuza yahita atera i Kigali nta n'uwo abajije. Ibi yabivuze muri aya magambo ati: turabizi ko u Rwanda rurimo kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Gusa twe turababwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe i Kigali si kure duciye mu Kirundo. Aya ni amagambo y'umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Ndayishimiye, wavuze ko kandi afite amakuru yizewe yuko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi. Gusa avuga ko mu gihe byaba bibaye intambara yakomera ngo kuko ishobora gukwira akarere kose. Ati igihugu cy'u Rwanda nta mahoro cyumva gifite kitarimo gushotorana. Kimaze gushwana na Uganda na Tanzania, ubu kiri mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko natwe kudutera yunzemo ati ntituzemera kwicwa nk'inyamaswa nka kuriya barimo babikorera abakongomani, tuzarwana. Abarundi bateguye ko Ndayishimiye yavuze ibi mu gihe amaze iminsi ashoza intambara y'amagambo ku Rwanda. Ni intambara uyu perezida w'u Burundi yatangije muri Mutarama uyu mwaka ubwo yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye mu Burundi. Icyo gihe yumvikanye ashinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye, anateguza amahanga ko natagira icyo akora ngo ahagarike u Rwanda ashinja gutera Kongo, intambara izaba iya rusange muri Gashyantare. Ubwo perezida w'u Burundi yari yasuye abaturage b'intara ya Kirundo, nabwo yatangaje ko kandi ari gutegura kujya mu ntambara n'u Rwanda. Asaba abaturage be kwitegura kuyirwana. Yababwiye abo muri komine Bugabira ati mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba. Abo bariya turaziranye, mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha, ubu nibwo badushobora. Mubibutse muzi mu Kirundo aho byavuye. Mu minsi ishize kandi ubwo perezida w'u Burundi ubwo yari yitabiriye amasengesho y'itorero ryitwa Eglise Vision de Jesus Christ, yumvikanishije ko avuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye. Avuga ko kandi nubwo rufite ingabo zikomeye, izo afite zizirenze. Ati ibi barota ngo batera u Burundi njye mbifata nk'ibisanzwe. Narumvise bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zirakomeye, ni iyo muba amuzi nanjye ingabo mfite basha. Iyo baba bazi ingabo mfite bazimenye gute bataganira n'Imana ngo ibereke? Perezida w'u Burundi kandi yateguje u Rwanda ko nirutera igihugu cye ingabo zarwo zizaribwa n'amavubi. Ati u Burundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka. U Burundi burarinzwe
ndabibabwiye dufite ingabo, iyo baba babona ibyo mbona Imana ishobora kuvuga iti Amavubi mugende mubarye Amavubi akabarya. Ndayishimiye kandi yavuze ko ibi nyuma yo gushinja u Rwanda kuba ari rwo ruri inyuma y'amabi arimo ubwicanyi bushingiye ku moko bumaze igihe bubera mu Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda biciye mu muvugizi wa guverinoma rwavuze ko ibivugwa na perezida w'u Burundi bitangaje kuko akomeje kurushotora mu gihe inzego zombi za gisirikare z'ibihugu byombi zikomeje guhura mu rwego rwo kurebera hamwe uko zarinda imipaka yabyo. Ati ibyo bivugwa biratangaje kuko mu by'ukuri inzego za gisirikare n'umutekano zo mu Rwanda ndetse no mu Burundi zari zirimo zirahura kugira ngo ziganire ku byo twarinda imipaka yacu dusangiye bijyanye n'ibintu birimo biraba mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo icyakora akomeje kuvuga amagambo arushotora, ni mu gihe kandi perezida Paul Kagame yaherukaga gutangaza ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo umubano w'ibihugu byombi umaze igihe warazambye wongere kuzahurwa. Perezida Kagame yabitangaje mu gihe mu minsi ishize abakuriye inzego z'ubutasi z'u Rwanda ndetse no mu Burundi bahuriye i Kigali no mu Kirundo mu rwego rwo gukemura amakimbirane amaze iminsi aranga ibi bihugu byombi. Ndabashimiye rero mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu. Nababwira iki, iyi niyo channel yanyu yacu, channel igezweho nta kabuza ko iyo wakanzeho uba uri umusirimu. Murakoze, turabonana mu biganiro by'ubutaha. Ciao.